humura kare natakira gavumenti ngo emuyambe kandi murwaneho emugarura itakariye erikingana hikana na mwenda eryatwira abataka abeka ya Haji Matovu Kasinganwa hamwe na Haji Ibrahim bakariguza abandi bantu obwa hati takeri ririmo amaka gari kurenga 28 kumirwenda kinana tukafuruka kuruga kazo twafurikira mu cyaro Nyarushomba twashikira mu Nyarushomba twaturamo emyaka kuye ya kena amahegobo tegeja gatakinga dadi na murumena na no mutako bari kweta Matovu gabatera amasasi gakubagera ngo nubahekera kandi baraza bahekera ba Museveni kandi iyo kinene takarebaga n'umuhekero witu ngata kamurebaga itakeri nerushangu mu cyaro cya Narushomba umuruka gwa Katuti Kasambi yanke Gombora mu district ya Mubende mbere retired Kananura George agumize mu itakeri rikasigwa hwishe umugenzi Karunganwa Posiano mu mwaka gwa 2008 obwishe yitwa abasirikare ba Obote abo bakumutera amasasi nibatekateka ngo nashereka bahekera ba President Museveni obwirobwe owabire ari umucishaka na Rwana bishonga zitakariya muzeya yagwa bakamwitana bamukire imingango ayine mbundu no muhekera araza bahekera ba Museveni government erigiyo akuba kunayenzere kukuru obucamwe mbundu kanzine konka abo burungi bwihanga ryange rindwaniriye government erigiyo empereze okwinganira ingana sananye na naba bari mu kibanje cyane Retired Kananura George nagira ngo bahereze kwitishe umwaka gwa 8 bakasiga bamuziko mu itakeriyo bahungira mu district ya Kazo. Kananura George umwaka gwa 9 yataho mu mahe mpako umwaka gwa 2021 eyahumurire konka nguwe akatangara kuyagire kugaruka mu district ya Mbende yashanga itakariye kayabo baratwire kuza aho kankahunama kandi ndiyo mvunaneze bwankatendekwa rero agency yona niyo banje bakabona aba bantu bakatwara ikibanja cya muzeyi kandi yafiro muringo kongo ubwo nakushoborire nyuma ngo nababika bahekera kandi abahekera baye bataru bakututura bushako hajyata nakande umucyara w'umugenzi Haji Matovu abaguruzita ku mugenzi Karungana Posiano we nagira ngo Haji Matovu kuyahereze kufa umusikaka mu bingo mu kibanja bita Haji Matovu atakafira sandika karyane abakwato mwana bakora bagiye ajyanza kuba kumita karyane imwe kamukumire ibintu byanje mu nzu uko hajya akabasigiremo ibintu bye basire abakwato mwana bagiye mukibanye kwiyamuresi hati jenye chendane naho ntuyafurire wana nibanye naho ntuyafurire konki ibanya asiga no twabe tusitama angira kunuya singo toine umwanya guri Nyarushomba abana bari yakubariza bari bakabari batahi banje barumuna banje n'abakuru banje bankoko engeri bafiremu obahita kariyawe akwe balance enshongezi ziretire RDC wa Mubende Alhaji Mau Yarure hamwe n'abyo kwerinda abandi babiteka mwenkito okwija kurre enshonga zabo bitubo abantu abatuyiro mu itakeri nikigambo RDC akabahandikira mbaruha arikubito mu rukiko konka batakabangire mbwen RDC agumize ngoku no kujoga ofisi ya president oba ensonga eyo mbadde nsaba nti kooti ewulirize oba tugira tukyawuliriza naki ne tulaba kitukola ki kyetutambula nakyo naye bw'ogaana obuganyi oba ziba mpisa mbi n'ekitali kikyo tekibeera kikyo anebaza mukama wange olw'okuba nti yatwala obuvunaanyizibwa n'ayita abantu b'ekikwatako naye ate kitwennyamizza nnyo okuba nti be baayita mu nsonga eno tebakoze eki tebalabiseeko Gashakwa Edwin Akampa wa Sky TV ya Genshonga omuri Mubende.